Nakawari mo to? Pakatagay Totobit and matong kaming masanting away pa ka lang lumipat mababasa. Ay ta. Kasi maagari kami parehas Bruno, so... Mabasata mo na. Wala ang bato, wala na magbaskil ka tayo. Kami akalub na lang eh. O tara. Go! Wait! Welcome to the jungle. We've got fun and games. Bayo ini na. Takoyaki mo, ito oh. Takoyaki. Imiga bandi ka niya ni Guy. Dugs TV, shoutout kan Dugs TV. O siya chuging ini kini Nepo area, Nepo Quad. Pininitang bayod ang area for Toto Beach. So medyo modernized na yatin ang mumuran din ating na isilong yan eh. Mas organized nita lugar. Itang word na Toto Beats, yung itang maka Toto Beats yan eh. Kasi bala mo kanita po tamamangan la, bala mo bar yung maka nyan. Nung balo ya, karita mga to siguro, iya ko imagine ang bala mo bar ya na imbitis mo maka Toto, wala mo maka nyan, matas yan eh. Itang original Toto Beats kasi, itang telakad ng lugar, makantay itang lugar na. So bala mo diner yan na maka Toto labitis. Ngeni, kung mo balo ngeni nung itang Toto Beats sa term, adapt na kayang Manila or kayang aluan lugar, let us know na. Kasi nung makanta piniminyari, buris sabihan, kapampangan niya yung mikabandi kitang termite. Kasi Nung Chuka Amerika kayo, ipatoto mo lang bitis lang sa asali, toto bit sa mo na rin. Nagdala akong 500. Apakabsi mo na yung buong barangay kayong 500. Actually, waffle, egg. Egg waffle. Alikay. Neon ball! Squid ball. Squid ball. Manyag ko pong Veggie ball. menu ba? Retang vegetarian. Vegetarian friendly yung lugar rin eh. Pagi-compute yan eh. Oh, ini pa oh. Calamaris. Tissue bar din eh. Malyari lang papali. Nung mapali na lang, pwede naman. Paluto na talaga. Anong balat manok? Balat manok ala. Pansin ko niyang kalwi kong mintageni alalo pa retang aliwang pamangan antimoy tan dynamite ngeni kay kita chicken tan chicken nuggets ngeni kay murinikit itang batal manok tatabakan da ngeni dati aliman so bala mo atin lang method itang pamangan Yan ako kasi dis ng unoretang maanta na nugget ng mga fried chicken. ngeni mas maproseso itang pututan di itang batal manok itang luto dala itang atin dynamite. Dati tutusok kayo mo. Magkano? Dati tutusok ka, yata. Manok kalot mabiya? Makakalot mabiya. 15 years ago 15 pa. years ago pare. Ako dati tandaan ako. Kita may tungastik ka pugo. 5 yung pesos yan. Ngayon magkano yan? Kung naman Nenix? 15. 15. So plus 10 pesos. Inflation of 200%. Oo. Kung yung painin pa rin pera OG kayo din eh. Kining Yakult. May balo nung yung bopis. Lungs yun. O, nang sabi mo, Kebs? Blood. Ngani, we will find out. Nano po ini koy? Baga ng baka? Baga ng baka. So yung dimdam ko, baga ng baka. Baga na yung baka. Medyo nilaut kami kitang area ng itauling. Siyempre, safety mo rin. Unfortunately, aliway iti itang authentic fan ko na yung Toto Beats experience. Pala mo itang Toto Beats experience sa balo mi, ang pong balo yu, mig-evolve na. So kami biningi. Ita na yung balo mi. Lalo na uling pandemic na. Tangin experience talaga itang mga snatch ka, mga yan o kaya mga Ang po itang asok na nito yung magwak kitang kay itang mga. Ikaw Pero rin. originally Kenyan. Aliya. No ka rin niya kanita. kaya ako tisnan kiyan, kitang lele na nitang talipapa. Itang Mercury. Itang right side. Balmita palengke kita. Oo, kay Mercury ka kanita. After na ni Mercury ka rin la talaga. Ika rin yung distan mo? Kalo pa kaya kayo. Maneng kaya ko, pa covered makanta. Ne, sabi daw Toto Bitis ne. O, ningala naman luklukan ka rin. Baka na may Toto yung bitis mo. Kapin pinta. Anya minuna doon titinda rin. Bala mo diner ya. Kibat chuaking in front of a bar. Kibat makatoto ka bitis. Kibat kapin ta. Una nag-evolve lang yan eh, pakatalakad na kayo. Kahit tikyan na mo italagyo siguro na. May tablat na sponsor. Salamat kang CEO, Madam Say. Much less. Jaggy. Sige niya. God. Ay, adin lumaban. Sorry. Ito yung reason at mga ilagyo. Wow, alaya kasing ka-match. Kaya... Baka tayo katindi. Layang kapante. Sami dami kaya kanyan. Kaya, anya. Ali, iga single naman. Tumuwakan talaga. Ito nga naman ni much less friends. So, I-photoshoot nila Rainy. So, in style me is bala mo streetwear. So, bala mo yung... Ganyan ko basta bala mo kanya-kanya. oh my God. Ba't ang para sa kabnes? Ah.
Mag-plank Learn from ka Nika, na. yan. Learn from Nika, yan. Yan. Kapag ng photoshoot, aluwa mo itamalan eh. Kita mismong pamangan na ba't yan Toto Bits. Yapi ni picture da. Honey, honey, honey. Honey, 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 honey. In streetwear, serious and cool. They use the words gluten-free, Gluten-free? organic. Organic? That's the one they use, okay? Edible? Edible. Honey, 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 honey. We're gonna invade TikTok, man. Just... Nag-TikTok na lapi ng time ni na ma-disband na kami. Mako na ako with the local. Mako na ako babay with the local.